Kanyang laki din! 1,000, 2,000. Ano dito bilbilang dito silid ta bakit? Di nakdisturbon nga bilbilang. 3,000. Ipautang mo ka di dayta kiniligaya. 5,000. Pautangan manan dayta akabsat mo? Kasapulan na nga rod ka no. Kano na bayadan dayta? Inton umay abulan Inton agpawit nila kay na. Kit kasanungay mo dayto kusina ana bayagan nga ibagbaken ka. Akasapulan ang matarimaan. Tanay, agtagtag kan panagtutudo pa yun. Ay na matarimaan to Inton makabayad ni ligaya. Kit kasanungay dagiti utang na idikin ka. Pampaminsanin nanton abayadan. Bakit? Nagaramid kayo kumaay, iti kasuratan, tapno pinirmaan nyo adwa. Si kamot. Kasapulan pa'y ay ati kasuratan kat agkabsat kami mo't. Lumalagip ko, nagadon ti karina idikin ka, abayadan na dagiti utang na. Saan mo ta nagbaybayad? Mamaminsan to kanong road. Ay agore ka, tay nakitad day ti utangan na kwarta. Sigurado ka abayadan na day ta Pinautangan nakmanan. Mala, agawid kan. Kasaan akayat ni manong mo apautangan ka. Madlaw ko nga rod. Di nakpay kinaskasarita dito'y salas itay nagkita kami. Ado ka nung aminin ti utang mo asaan mo abinaybayadan kanya. Wan nga rod manang, mababaina kun ka. Malaing kan, usaram day taak kwarta apang rogyam iti basit a negosyom. Wan manang, tanarigat timang namnamala ang kinilakay ko ijay abroad. Nagawi doon, niligaya. Wan, nagawi doon. Masayaan mo Kunak nung mangal daw pa dito balay. Ay kat mabain mo't na. Naglaing agutang data kabsam no. Di na maamot agbayad. Ay na, agbayad to ka di. Maruwamal. No saan nga agbayad, inton umayabulan. Siya kunti mapan mang singirkin kwa na balay da. Napunumanan itila ko daytoy kantinam ama ng ligaya. Wan, tapi nautangan nak ni manang ko iti igatang ko iti lakok. Nagsingpot ni manang mo. Talaga mo't nasingpot ni manang ko. Maminsan lang amang ibagaakan ko na, wan, adagos. Adda ko mamat kas na manang ko. Tila ang asawa na tijak kayat ti ugali na sika. Apay ayamanang. Di nangarod kayat apautangan nak ni manang ko. Kasta ka di? Tunggal mapanak ije balayda. Di nakasarsarita. Pulos adi nak isuman. Ay, nagsuplado matan. Kunamot ni manang ko, jak kanulatan pampansinan. Tatalaga nga daim-imot na. Kontrabida day taabayaw mo ano kasta. Ano gamin ti kwarta na. Tadakkel ti sweldo na ije pagtrab-trabakwan na. Ay, nagmayaten no kasta manang. Adamot trabaho ni manang ko. Dakdakkel ti sweldo, di bayaw ko. Nagswerte da no kasta. Isuan ni manang ko, ti kanayon nga asitgak, no agkasapulanak. Iso nga rod ang nagswerte ka na addaan itinasingpot amanang. Saan nga amin, kit addaan kasta kasingpot akabsa. Lakay, saan ka unay amangan? Kontrolam ti panangan mo. Kontrol nga ibagbagam. Mabisi lang aron.
Ay na, ibusam-samot amin nun ngayon na po eh. Iyawa mo man pwede to si Dan. Diyan tabatikat ko. Ay na, nagdakil lang arudan tatyan mo. Tabapay lang ang tikayat mo. Iso tinaimas nga road. Na, inwalin mo matanda gitan natin nga insagpaw ko iti inlutok asidaan. Yakla kaya ti bulbulong. Si daom lang da kita bulbulong. Apa nga min alala ko kam iti bulbulong da ito si Dan. Kat amamot asa anak ama nagsiday iti natin. Kat, day ta tinasalunat. Inapuy pa'y bakit? Ay, Houston, nabsog ka una yan. Na, asino ay tigimatang day ta sangak kaban abagas dita. Sika. Kat, iso nga ron. Iso nga pakananda kiti gusto. Ay saan? Houston, tikinan mo. Babet, biro ka man no ayan ni Dadim. Amangan no napan manan naturog. Katkas jaymod nga ni Daddy. Numalpas amangan, maturog adagos. Ingka biro kan, tano makitam anak katurog, ayaban na. Wan, Mami. Mahay blood tukit din day tatao. Ni Daddy? Mami! Mami! Andiyan to dyan. Ada gubat! Okay, Babet. Ni Daddy, oh! Agasa man day tanga aramid mo alakay. Anya ti dagis nga aramidag. Maturugak lang mo dito likod ti balay Kunamot namin ni Mami nga ayabak. Nung makita ka nakaturog. Ay na, una yan. Mahay blood ka. Nagado lang arudin tikinan mo apuro taba. Ita, maturog ka dagos. Kaya nga rin aramidag. Ingka gabyunan jemulaan mi itinatang kin ni Babet. Sa dino? Kat di talikod ti balay Sa pa nagputo mo't. Alaing kan, Daddy. Naskan nga agpalingat ka. Saan ka pumada jay Daddy jay classmate ko? Ana atake. Gaputa turog kan mangan laang ti aramiden na. Nangag mo. Linikturan na kanday ta anak mo. Ala, bumangon ka ditang. Wanan. Ayan na nga chinilas ko dito eh. Bayan ba kahit tayo makasweldoak iti dakal, mangipaw itak iti pagbayad mo kuni manang mo. Ay, rumbang lang. Tamababain akong unay kan kwa na. Di kagbain bakit puskulong pa'y day tarupam, tagbayad tamay. Daig ta nga road, ti inkarik kan kwa na. Agam day nga road asawa na, tinagalas ti ugali na. Danda ni saan pa yan nga agpautang. Ni bayaw? Wan, kanayon nga agkusilap kanyak numapanak ijay balayda. Magbayad ka, di nakanto ko sila pa na yun. Talagamot kat, amabain ako nga umutang kinimanang ko. Ay na, agan anos ka di bakit? Makabayad tayo niti mabiait. Babet, nagabyon nga tan ni Dadim, di pagmulaan tayo tinatang. Diyak amo nanang. Ingka man kitaan. Tanunalpas, ayabam, tagmerienda. Wan, Mami. Ha? Daddy? Ay, agreeing ka, Daddy! Agreeing ka! Ay, nakaturog kayo matan, dito'y puunti mangga. Mga katurturo ka gaya. Kuna ni Mami nga agabyon ka. Ayan na nga, tinagabyon mo. Madamdaman ton. Nagputo pa lang di panahon. Paggabyo ng dakit eh. Anya nga iti i-report ko kini Mami. Analpas yu at trabaho yu. Babet, agulbog ka maminsan Anya nga iti ibagam. Ibagam amalmalpasa ko nuwan. Pulos mo't nga rod adiyo pa'y narugyan.
ngay, nalpasan ni dadim ang naggabyon. Mabalintan amulaan inton bigat. Kwa. Oh, babet. Kuna ngamin ni daddy, nga agulbudak ka no ura italaang. Anya? Nalpas nan wano sanpay. Awan pa'y narugyan na. Taping awan, anya tinararamid na. Nasangputak nga agur-urok ije po unti mangga. Manan? Ay, una yun day tao. Kaab-abay na, di gabyon na. Puro natang tisidaan. Tapay puro natang. Amo matasala ka manag natang. Awan igatang ko iti karne. Nay, apay nga awan nga. Inted kumaking ka di buo asuldo. Naibusan na, pinagbayad ko iti kuryente. Anya? Internet, jay danom. Awanin na bata pulos. Pangalawan slangan, dagiti ubing tinabating. Diyan po utang mo kiniligaya kapsa mo. Binayadan na ka din? Kwartak jay impautang ko kankwana. Dagiti nga impapautang mo itiging kwa na. Mamaminsan nantungarod abayadan. Naskan abayadan ng atan eh. Natungan tisid-sidaan tayo. Anya tayo? Marigrigat? Hay unay kan, nakaririri ka. Anya kalakit din aya. Italaang agsida ka itinatang. Singiram data aligaya. O may tagbayan. Agsakitak no natang tisidaak. Ad-addang agsakit ka, no puro karne tisid-sidaang. Bilibak man kan ka man ang ligaya. Umad-ado tilakong. Kat agipaw-paw it nga roon nilakay ko. Mayatan ti trabaho na ijay abroad. Wan, so nga inakman kigtutan ni manang ko. Ha? Kiktutam? Una, kigtutag, tabayadak amin nga utang ko kankwana. Nagmayat mo't apa ng kigtot daytan? Ay, una, naidumduma apa nagkigtot. Adda kumamot mang kigtot kanyak itikas na. Apay ngay, tawan pa'y mo't ni dadim. Nag-overtime damanan ah. Amangan no nag-overtime manan iti inom. Inawis manan dagiti kukumpari na nga ginumda. Aginumpay laang ni daddy? Naglukmag lang arudan. Nagdakkel ti tiyan na. Agsigarilyo pa'y ko nama. Isungarod ajak kayat. No adda dito'y unag ti balay. Tamaangot ko ti asok ti sigarilyo na. Ne, adda umaw-awang. Sino nga taday to'y? Mabit lang tasong bata. Hello? Anya? Nilakay ko? Naatake? Wan! Sa dinong ospital dayan na. Sige, umay kami adagos. Manang, awan ni mami, tita. Sa diino tinaparant na? Napanakinita ni daddy sa ospital. Aniya? Apay, ano ni dadim? Naatake ka no iji trabaho na. Aniya? Isagsaganak dagito'y ipankumat iji ospital, anti. Ay sumurot akon kan kababit. Awito kon dagita daddo mga alaam. Kinarawat mo. Kunada nga min abawal ti tabakan ka, ngem ipilit mo latta ti agsida. Dinak maungtanan na. Dadanya lang aron na tayo. Agasam ta soft drinks ka payla a soft drinks. Sigarilyo ka, sigarilyo. Dayta, tinaganap mo. Bayam, dagbalbali ba kung bakit? Surota kung di imbagadag iti doktor ko nga healthy lifestyle. Oo, para makita. Di muntupay ngamin kayat ti aglingot. Anya kalakit din ay. Manang, kumusta ni Manong? Dayta
Imbag ta saan anapurwan. Nadamag ko kinibabe, tinapasamakan ko na. Ita, umay kakigtutan. Anya kigtutan asasawam. Titwa! Na, anya day tayaw-awat mo kanyak. Nabalkot mat iti papel. Kalukatam ngamin na. Na, anya day to'y apanang kigtut mo kanyak. Kwarta mo't ligaya. Bayad ko kadag iti utang ko kan ka. Utang ko kada kayo kinimanong. Lakay. Anya nga iti makunam. Nakabayadan ni ligaya. Maramin din ta. Mano amin, ligaya? Ay kat adda mo tilistaan di tamanang. Dagiti inutang ko idipay. Adda tigatad kano kaano nga inutang ko. Aywan, nakita kon day tulistaan. Aywan ka. Kwenta man na lang bakit. Ang mga noda kurang na. Agtal na ka man. Binayadan na kalangarudan. Sumanao ka pa'y laeng. Saan ang nagilis-lista ni manang ko? Agam siya ay naglista. Kumpleto, day tabayad ko. Ay naagyaman na kan kaligaya. Talaga ka sa pulak ti kwart na. Tamakita mo't tinapasamak kinimanong mo. Uwan manang. Agyaman na ka, iti panang kigtot mo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.